Palačinke! Vrijeme popodnevnog čaja. A mama ima iznenađenje za sve. Danas je dan za palačinke. Palačinke, savršeno! Ja obožavam palačinke. Svi vole palačinke. Ja sam stručnjak u okretanju palačinki. To prepustite meni. Jesi li siguran u to? Prošli put si bio malo ljut kad ti je palačinka ispala na pod. Nisam uopće bio ljut. Problem je zapravo bio u tavici za pečenje. Mama, možemo li ti pomoći peći palačinke? Da, možete mi pomoći napraviti smjesu. Prvo dodamo malo brašna u zdjelu. Onda dodamo jaje. A zatim i mlijeko. A zatim sve to zajedno izmiješamo. Mama, mogu li ja miješati? Naravno da možeš, Pepa. Pepa voli miješati. George također želi miješati. Ne tako, George. Ovako. Biće to dovoljno. Sad vas dvoje sjedite za stol dok ja pečem palačinke. Mama je preokrenula palačinku. Hurra! Ti sigurno možeš baciti i više u zrak. To nam ti možeš pokazati kad ćeš sam okretati palačinke. Ta prva palačinka je za Georgea. Mama je stavila malo sirupa na Georgeovu palačinku. Odlično. Druga palačinka je za Pepu. Hurra! Ti sigurno možeš baciti više u zrak, mama. Dobit ćeš šansu da nam pokažeš koliko visoko možeš baciti svoju palačinku. Sirup, molim. Odlične su. Ova palačinka je za mamu. Hurra! Još uvijek ih ne bacaš dovoljno visoko, mamice. Sljedeća palačinka je tvoja. Onda nam ti pokaži kako se okreće. Zbilja su ukusne. Oh, Svi pažljivo gledajte. Tajna za pravljenje dobrih palačinki je u okretanju koje treba biti što više. 1, 2, 3, opa! Šašavi tatica. Možda je ovo ipak bilo malo previsoko. Kakva šteta, a to je bila zadnja palačinka. To ne bi trebalo biti komplicirano za skinuti. Ajoj, tata ipak ne može dohvatiti svoju palačinku. Ne brini, tatice. Mislim da znam kako ćemo ju dosegnuti. Djeco, idite gore na kat. Ovuda. Što sad mama planira napraviti? Kad nabrojim do 3, svi ćemo početi skakati gore dolje. 1, 2, 3, skačimo! Ma što to oni rade? Uspjelo je. Sad i tata ima svoju palačinku. Tad je palačinka pala na glavu. Tatice, želiš li sirup na palačinku? Da, molim. 1, 2, 3, hopa! Odlične su. Šašavi tatica.